Shubor nakashlem jong unong san hima. Hadian baka sorkar jela kala penbena bakan penjalan hadu Arsenal kan thi ek Meghalaya Games. Uwe ne ginoy alam jong kawe ke senjuk elek kai ke jela ulawan syakmat. Ban penpau bakam long ke babiang ek ginoy elek kai bakin om yeshimenta. Hakinu kinu ke lumpung elek kai hapuk kini ki Arsenal. Kani ke jing penjalan ke sorkar hadu Arsenal ek Meghalaya Games. Kalong shibenta ban penkre ek 39 National Games. Kaban long hausnam arja arpunyo ha Meghalaya. Uba Frankie Nongrum, General Secretary ke Meghalaya Powerlifting and Fitness Association, habekran mat kinong thok khubor ulapan pau, bakam long kabaya hab bagi noyelek kai kin do e shimenta, hakinu kinu kilumpung, henrei ke sorkar kadeban plilat yaki, dak bakan penlong yaki wipat ki jingakop, nak benta jongki, lakalong haki district level competition, knang bakin long ki bala kre nak benta ka National Games ke banlong hausnam arja arpunyo, hakani ke jela. Jadi kita kata alternatif kita substitute untuk ini atlet pada lepas kita training ini. Jadi kita menghapurkan ini, boleh mesti untuk juga ini untuk. Kadang kita dengan district competition kan bagi itu beri players bertanya beli di sana. Untuk kamu perlu mesin ini. Bagi nanti perlu ke sports mereka prepare ya nanti pensiun mentah dengan national game. Komiti mentahi komiti Meghalaya Poisa dan berhati. Tengok harap kini jadi sistem kebahagiaan kesimpulan train ini punya suggestion dapat Meghalaya. Karena esing poin top 10 Amerika perkara medal dari. Jadi kalau itu nasibah anak mulai dengan science of sports and technology yang introduce yang dengan school chess in school. Kapag ang nalimos ko dyan to the Meghalaya Association, bagi pembalasnya harus bersama spa, nesa spa student, aki players kimi, bahagi bahaya berbol mengenai student, nak kata waktu introduce dia di chess in school, dia kata berkan bagi introduce ke institution, kan pina lebih bol players, jadi dari example bahan tambah kita science of technology kan, penting chess in school. Di kemukakan pengurusan juga kelompok SEPOW official juga Meghalaya Umba kami akan see just 2022 how to expect more medals but in my opinion we got a plan is we plan it in a good soil in right place where we can plan it in school in a school in that grassroots level kata kawan ajeng berkam ini yo saya ini place lalu también tajiki. Kita tahu bahwa soal ajeng bertangi tahu bahwa sebetulnya